So it's over 1 week since Typhoon Odette made landfall in Cebu, and you know, majority of us still have a problem. One, looking for water. Og nani sila si ang anak sa nagada. Na mo abre mo? Abre mi. Oh, abre silang Carlito. So init ko nila mga sudan. So we're still having a hard time looking for water. And wala. And this we're here at Capital Site. We're gonna check out Boulevard water depot and see how long the lines are here and how much are the water, you know, how much is the price of a 5-gallon water bottle. So this water station, the Boulevard Water Depot, is using their own generator for power. So they're now selling a 5-gallon water, you know, 5-gallon bottle at 50. If you want to refill, it's 50. Before it's just around 15 or 20 pesos. Now it's 50 per 5 gallons of purified water. If you want to ask for wastewater, they'll sell it at 10. You know, per 5 gallons. So it's now per gallon it's now around 10 pesos. So 5 gallons is around 50. So in this area. So they're using generator. They're open early, but they're gonna close at 6. So you know, that's the current situation for water as of December 27, 2021. This area, there's still, you know, places where, you know, wires are, you know, dangling, so making it hard for trucks especially to cross. So balik na rin silang Carlitos kay abrig hapon sila bisag gibagyo na. Oh, kamusta man yung bagyo no eh? Ay kayo grabe. Wala mingaw kay halen tungkol sa kusog sa hangin. Wala ka man mga ondre kita ko. Katong kahapon. Gaw na itaw. So namaligya gyapon sila ilang Pongko-Pongko ron. Bisan pag na lisod kin panahon. Inito niya. So napay biplop ron. Pila man ang biplop. Tag-J ra. Tag-J so na. Barato ra rin. Ako soft drinks mo na kamahal, medyo kay ko sa bugnaw na yung soft drink. Oh, bugnaw na yung soft drink. So lisod kay pangitag bugnaw na soft drinks pero ilan din man kanipalit og ice dong. Sa carbon. Carbon kanipalit. Sagpila naman bloke dito. 400. Wala ka mahal god. Pero sige lang atas mag-ice lang Sa Cebu Ice Plant 80 ra na pero mao na. Usahay maabot kapoy lang niya. So mao na. Sa tiro, sa tiro. Mao na pero kapoy niya. So mukaon lang ta dre para Kaysa kanahang. nagapos Yolanda. So Odette. Bitaw. Ang ana siyang suka by the way di na si Yolanda. Yolanda ni sa una karon Odette na nga. Di namin kalimutan yung Odette. So gaya tagkuhan lang ba ginabot do ha. Ginabot. Usa lang sa gaya ko biplop biplop. Sa kabuok o sa ka ganisa. Okay. Alright, kana lang para lain-lain. Dire lang ko. Kaon ta. Dire na lang ko eh. Mumbai. Si Yolanda ay kuan di. Mao na ni si Yolanda si Odette. Odette kingan si ang unsa naman ni gisurot. Halang? Kanina tabuni dai kay nahug na ng mga sili. Apa? Naman lumpia.
Lumpia. Sudao sa lumpia. Ang lumpia, napusog. Kaya tungkol sa title. So man na tagkaon there is Carlitos kay apre na sad gyud sila balik, and then naa sila bugnaw na Pepsi which is kuan tag 20 pero worth it kayo kay lisod kay pangitag bugnaw ron na mainom ya. Mahal kay ang puhunan, by the way. He said he buys his ice 400 pesos ang usa ka bloke. We've been to the Cebu ice plant, tag 100 na 80 ang bloke. Ang kuha ni sa carbon 1 400 na plus magabal-abal pa siya 500 na, so iya lang yung dugangan. So just to give you cold drinks. So mana ari na mo usahay sad kung makalugar mo, support our local vendors like Carlito, di ba? Kay mo gina importante gyud kay na. Aside from Carlitos Pongko-Pongko, nangabrin na sila ng mga small eateries diri sa dool sa Cebu Doctors Hospital. And you know, the action is bustling. Pero pa'y kuryente lang area. Pero mana na sila mga pagkaon para ninyo. Tanawa ni dire Nic-Nic Kan-anan. So abre nila kada adlaw bay, pero di na sila magpagabi eh. Daghang kay sila sudan. Daghang kay sila sudan real yung pork chop, ano mga isda, mga ginamay. Napay sila sabaw by the way. Napay iskabitsi. Tauge. Ay sabaw. Tinuwa. Monggos of course. So mana nangabri na sila bisag lisod kay panahon ron, may kuryente. Sukol gyapon sila. Alright. Mana magutom gyud mo mana. There is baby Nic-Nic, nangabri na sila balik. Yung kamay interesting ang presyo, pero takang gyud sudang kapilian na sa pork chop, kabitsi, prito isda, mami, humba, ginamay, pork chop, tauge, uban pa. So mana they're located dire doon sa Cebu. So mana kung magutom mo, ngita mong sudan dire na lang mo o palit mong tubig dito sa water depot, Boulevard water depot, ya man kan kung sudan dire. Hindi na yung tag-abril. So that's the status report for today, December 27. First Monday after, first work day after Christmas. Ano, dire pasya pong linya sa tubig. Ang tubig tag-50 na. Slowly but surely nag-offer na mga bugnaw na drinks sa itong karinderya, even ang mga Pungko-Pungko na ito. Lisod yapong kayo, but slowly hinahinay na tagbalik, hinahinay na tagbangon, and I'm sure in no time, yes, kuan man, resilient na mataway, gubot, linear gyapong tarong, and makakaon na tayo hinahinay sa itong mga favorites. So you know, having karinderya or even Pungko-Pungko open is a good sign. And thank you so much for watching, guys, and keep on supporting our daily updates, and I hope to see you na sa next videos. And you know, if you can help Cebu, why not help your friends that you know, ones that you know, and hopefully mabangon ta together. And I'm pretty sure the Cebuanos are kuan man sa sukol yun bangon yun sila as much as possible with least help, because we want to help also katong mas apektado pa. And I've seen some friends, you know, organizing outreach for worst hit area, worst hit. So hopefully lang mabalik na yung kuryente, balik ang normal si gamay, ubuan ng linya na na-access sa mainom na tubig sa lang tao. Pero yes, laban lang yun. And you know, we've seen the improvements, and I hope na kaning update can help you, son. So although I can't go to all the places you want me to go, but in general, hina-hina na yung
improve ang Cebu, and things are getting better by the day. So yeah, keep on watching these updates, and I hope to see you in that sa next videos. Thank you so much for watching. Bye bye bye.